Minisitiri w'intebe wa Mali Boubou Cissé yasabye abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kwifatanya na guverinoma y'ubumwe. Ni nyuma y'uko bakangishije gukora indi myigaragambyo banga igisubizo cyatanzwe cyo guhagarika impagarara za politiki zimaze ibyumweru. Minisitiri w'ubuhinzi muri Zimbabwe wahoze ari umujenerali mu gisirikari Terence Shiri wafashije mu mugambi wo gukura ku butegetsi Robert Mugabe yitabye Imana. Bikekwa ko yishwe na COVID-19. I Dar es Salaam habereye imihango yo guherekeza uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa. Umuryango we wavuze ko yari yazahajwe na malariya kandi ko yazize indwara y'umutima banyomoza ibihuha byavugaga ko yishwe na COVID-19. Abayisilamu muri Algeria baragura intama mbere y'umunsi mukuru ngarukamwaka wa Eid al-Adha mu gihe hakiri ingamba zaguma mu rugo zo kugabanya ikwirakwira rya virusi ya corona n'ubwandu bwiyongera. Naho muri Kenya umugambi mushya mpuzamahanga urorohereza imiryango ubaha indabyo ku buntu ndetse n'ibitambaro by'isuku ku bana b'abakobwa n'abagore bakiri bato i Nairobi.